ukubingelela ke kuyonanto yongenza isifundo sethu ngikubulisa la ukhona kwekhona ngekhona egameni lenkosi yethu enguJesu Kristu. Isifundo sethu sisifundo esigxile kuMateyu isahluko 11 qala kuverse 28 kuye kophela ke ku verse 30 laso sithola khona ukuthi isihloko sonke sithi nje wozani, and then dimana ikhanda ke iyona le engicabanga ukuthi isevesini leli libaleke kakhulu ukuba mhlambe siliqaphele iverse 28 lokuqala lochungechunge lenkulumo ephethe isifundo sonke la ethi khona uJehova wozani kimi nina nikathelene nesindwayo ngiza kuniphumuza. Indaba yethu ke ngaphamba siqhubeke nayo soke sicele nje uNkulunkulu ngomkhuleko Baba omuhle, sicela ube nathi isifundweni sethu ngoJesu kuzobe phakade, amen. So uma sibheka ke isifundo sethu lapha ke bantwana bakaNkulunkulu, amazwi athi wozani kimi nanikathelene nesindwayo ngiza kunika ukuphumula, kuthiwa ke lawo mazwi ayisithembiso esiyisimangaliso kakhulu esenziwe nguJesu lapha eqinisweni lonke ke ubani umuntu ongenayo imithwalo esindayo ongakuhle uma engaphumula kuyo le mthwalo leyo esindayo. Kodwa okubaleka kakhulu ukuthi uma kusetshenzwa kuba khona lo mthwalo osindayo, lapha kumbuzo ukuthi but with the labor and heavy ladens that lives itself brings, okusho ukuthi kunombuzo ukuthi ngisikaphumula kanjani empilweni elethe imithwalo sibe ngabantu abaphumulile abangenakho ukuba nemithwalo. Bona mbuzo ke loyo kothanda ukubaleka kakhulu, kodwa futhi bese kuvela ke la ukuthi uJesu Kristu uyakhuluma ke ku verse 30 uthi ijoka lami lilula nomthwalo wami awunzima, kusho ukuthi kufanele sithwale okwakhe ukuze singakwazi ukusindwa yilokho kwethu esingekuthwala ngokwethu. Sokuqala ke isigaba ngomhla ka-25 June sithi I will give you rest. Le ndawo nokunikeza ukuthula ke ingenxa yokuba sizile kuye, sibambe kahle le step 1 wozani kimi, number 2 zonika ukuphumula. Umuntu ongezi mayibizwa ngeke akufumane ukuphumula, sibambe leyo nto isemqoka kakhulu. So sithola ukuthi ukuphumula kwangempela ikhona kuJesu Kristu asipha khona i-real rest, iyona ke noma i-true rest, iyona uJesu asinikeza yona ke ukuthi wozani kimi nina nikathelene nesindwayo ngiyakuniphumuza. Umbuzo uthi ke kwingqikithi ke yaleso sigaba leso uJesu wayethini ngale nkulumo yakhe, ingakubeke thina ke usinika kanjani, usipha kanjani ke ukuphumula. Okokuqala ke siyathola ukuthi uJesu usinika ukuphumula ngenxa yoba ewuNkulunkulu, yiloko ukuthola ukuphumula kwangempela ngoba yena ewuNkulunkulu. Ngamanye amagama ayikho enye indlela yokufumana ukuphumula okuyiqiniso ngaphandle kokuthola kulo othi ewumuntu kodwa futhi ebe nabo uNkulunkulu. And then ke bese kuba khona ke ukuthi ke okunye ke la ukuthula ukuphumula singithola kanjani ngokuthi sivume ukuthi imithwalo yethu singayithwali isodwa kodwa sithwale nayo uJesu Kristu eselekelela kakhulu esithwalisa imithwalo esiyithweleyo. Kuko konke ke lapha ke uJesu akakaze akhulume inkulumo engekho ingqikithi ethile, ngakho ke ukuqonda kahle ke lamazwi akhe uJesu swabambe kwakhona ingqikithi ethile eyabe izungeze isimo okwenza uJesu abekele inkulumo le ngendlela ekhethekileyo ukuze futhi agweme nokungazwakali kahle. uMateyu 11 ubeka ke indlela eguqukayo evangelini. Le statement lesike kuthiwa ke this statement denouncing important Galilean cities are the harshest heard so far in the gospel. Kusho ukuthi ke le nkulumo uJesu ayikhulumayo izwakala sengathi inesimo sokuba bukhuni yonke inkulumo uJesu Kristu aseyikhulumile kubantu baseGalile. Kodwa kuthiwa ke uJesu Kristu ke akadinge kuthandwa nako konke lokho, ubeka umuntu lapho kulima kubhlungu khona ngoba
kwakukhona phela ukuyihlanganisa nabantu abangesibona kwabantu baseGalile njengoba isho uMateyu 9:9 kuya ku-13 la uJesu Kristu usho khona ukuthi yena wazothethelela izono zabantu abenze okubi babe ngakuthandanga lokho abaholi bezenkolo wena uMateyu 9:1 ka-8. Ngeqiniso ukuthi Jesu ukhuluma amazwi abalahla ngecala abantu uma kuqhathaniswa bona kanye naye ekhuluma langendaba yeSodoma ukuthi mawubheka imanje neSodoma belingcono iSodoma ngoba lanobubi obabunzima kakhulu, kodwa amazwi asekhulunyiwe namuhla uba akhulunywe eSodoma babe ngaphenduka bayisole abantu bakhona. Yilawo nje ayisho lapha ukuthi ngithi kini-ke nina kwakuba khona isineke esikhulu ngeSodoma kunani nina esenifikelwe isimo sokuba nahlulelwe. Mateyu 11:24. Lapha-ke into ethanda ukuba ngokushisa iyavela-ke phakathi kwakho uJesu akushoyo okuguqula amagiya kubonisa ukuthi yena kuphela onikeza ukuthula kwangeqiniso, kubuye kuvele futhi ukuthi yena uyakwazi ukusikhulula uma ngabe siza kuye ngobaba, yena-ke phela uyindodana bebamisene naye ubaba. Mateyu 11:27. uJesu uyakwazi-ke ukunikeza ukuthula ngenxa yokuba kugxile ebuNkulunkulwini bakhe kanye futhi nobunye noyise. Mhlawumbe yena ndawana eyisikhiye-ke la ukuthi ukuphumula esikutholayo kuKristu ingoba uNkulunkulu futhi uNkulunkulu onokubambisana noNkulunkulu uyise, njengoba saziyo ukuthi iziqu zintathu mase iphelele khona nomoya engcwele egcineni. So-ke leyo ndawana-ke esiyitholayo la ebalulekile. Amazwi engiwabhekileyo nje athi ngaphambi sifike ekuthenini sithulule imithwalo yethu sidinga kuqala ukuqonda ukuthi vele asithwele sodwa noma singethwale sodwa. Iphuzu-ke elikhulu lithi-ke uma singaqonda-ke lokhu sesiyobona-ke isimo sethu sangeqiniso bese sibona-ke ukuthi cha impela kungenxa yey'nkinga zethu esiyithwele kuJesu esimema kuba size kuyena. Ngakho-ke uMateyu 11:28 kuqala ngenkulumo ethi makwenzeke lokhu. NgesiGreki igama elithi woza liyigama elingasho ukuthi ukhetha, kodwa limele isimo sokuthi noma kanjani kumele ukuthole ukuphumula. Ithi lapha-ke woza usidele konke okulawula wena ngey'khathi ukwazi ukulawula uyena uNkulunkulu ngendlela-ke efanele. Njengoba silawula ama-smartphone nokunye okufuze lokho, kodwa kufuneka sifunde ukulawula uNkulunkulu sizidele kuyena. Kumele siyakuthanda ukukhuluma futhi sihlabe silokhu kilungelo lethu uba sikhulume, kodwa-ke uNkulunkulu kuJesu Kristu into ayivezayo kokuthi angeke sikwazi ukuyisinisa thina ngokwethu noma sesithanda. uNkulunkulu kuphela ongasisindisa, lokho kuyiqiniso lonke, futhi-ke lokho kuwukuphela kwendaba yonke. Ilawo mazwi nje-ke akhona ekugcineni, akube unembeza nokukhetha kumuntu uba ezwe amazwi ethi ngiyeza kuJesu. Lapho uJesu embiza ethi makeze ayidele iniqobo lwakhe alandele yena. Lokho-ke kuyiyona ndlela-ke yokufumana ukuphumula kumpela kulona owukapteni wensindiso yethu. Kafishane nje isono senza umonakalo omkhulu, sishiye singabantu abakhathazekile, abantu abasabayo, abantu abangaqondi ngekusasa lethu. Kodwa-ke siyafumana ukuthi konke lokho uma siza kuJesu Kristu, uJesu Kristu uyakusikhomba indlela yokuphumula. Uma sihlabela phambili sola isigaba esithi take my yoke upon you, thabathani ijoka lami nilithwale. Lapha-ke siyathola ukuthi uma sesifikile kuJesu Kristu, the next thing kuba ukuthabatha ijoka lakhe, okungokunye-ke futhi okusemqoka nakho futhi okuyinto efuneka mayenzeke esingeke sithi siyakhetha noma sikhethi kumele yenzekini. Uma sifuna nje ukuba sifumane ngempela ukuhamba naye uJesu Kristu endleleni. Verse 29 uJesu Kristu ubonisa ukuthi asize. Lapha-ke kuthiwa khona okunye futhi okumele kwenzeke. Thabatha bese uyafunda. Lokhu kugxile ekuthenini-ke abantu Jesu ayikhuluma nabo bafuna benze njalo, bathathe ijoka lakhe bese befunda kuye. Ngakho-ke nathi-ke la kuthiwa-ke lapha-ke kufanele sithathe ijoka lakhe sifunde kuye. Uthatha ijoka number 1, number 2 bese uyafunda kuyena. Lokhu-ke kukhombisa ubudlelwano obukhona
phakathi ubuthathu bunye bobuNkulunkulu kakhulukazi uyise nondodana. Njengoba sekuveleke lapha nakuMateyu 11:25-27 ukuthi basizela umzekelo osuvela usukhona ngalama vesi angasenhla. Lapha ke sibona ubabili uyise nondodana besebenza ngokukhulu ukubambisana ukusindisa isintu. Ngakho ke ijoka ke lo umzekelo wokusithoba njengoba Jeremiah 27 engasitshela umzekelo wokuthi singabantu abamunye ngenhloso sizinikele ejokeni lakhe samukela umthwalo asinikeza wona kube sesithola ke isibusiso emveni kwalokho sibe ngabantu futhi abangathwali ijoka ngendlela lena yokuthi liyesinda ijoka kodwa lilula nomthwalo wakhe ulula. Mateyu 11:30. Lesigaba ke sikhombisa ukuthi noma yenzeke noma kanjani yona into esingathi optional kodwa imperative kubantu ukuthi wozani kimi lokho kubizo base sisukile sifunde kuye and then bese labagaba egcizelela ke leyo nkulumo ngesiGreek ukufunda ke kusho ukuba ngumfundi njengoba makuthiwa yafunda kusho ukuthi ngumfundi kuphinde ke futhi kuveza uJesu Kristu ukuthi ngempela uyena onabafundi bakhe abafundisayo okethuke kumlalela nokuzinikela kulokho asifundisa khona kuba kuvele isimilo sobufundi. Uma siyivala nje le ndawana esikhuluma la before siqhubekele phambili sivala ngokuthi what is the difference between being heavy laden and taking up his yoke? Ke sibukeke lo ndawana umthwalo osindayo lobo bevele bewuthwele ngakafika uJesu kodwa mayifika uzobakhulula kuona imfundiso ezingekho embhalweni zabaFarisi nababhali nabaSadusi eyisindayo ezingasiza umuntu kodwa Jesu ufundisa isifundiso seqiniso esilula nesikumele sibambekile umuntu abese ngempela ekhululeka kulo mthwalo asuke ewubambile. WaseGalatia basitshela sahluko 5:1 ukuthi asingabi ngabantu abalahla inkululeko kaKristu sinikeza wona hlale phansi kwejoka. Lokho kusho ke ukuthi sifuna ukusindiswa ngomthetho kanti umthetho awunakho ukusindisa kodwa usifundisa ngokudinga kaNkulunkulu ekuphileni kwethu. Soqhubekela phambili ke sibheke isigaba esithi ke ngimnene ngithobekile ngenhliziyo. Kulesi sigaba ke sithi ngimnene ngithobekile ngenhliziyo ke sithola izinto ezibalekile ukuthi okokuqala yikho ukuthobeka okuyinto namhlanje ebukelwa phansi. Okwesibili ukusithoba namhlanje uyahlekwa uma umuntu oyithobile thina ke hayi cha futhi phela ke bahlekisa ngathi ke ngoba into yethu ukuyithoba nathi kusuza uNkulunkulu kulo social media esesiphila kuyo isifundisa ukunaka izinto zomdanso zomsindo nexakile nezinto ezithathekisayo nezokubukwa umuhle uqhamile unjani kodwa ngamaqiniso athi umhlaba unamaqophelo awo okubuka izinto aphikisana kakhulu namaqophelo asemqoka ngokaNkulunkulu. Ulwazi ke esinalo eqiniso luxhomeka kumandla ethu nokuhlakanipha kwethu kodwa kuxhomeke enhlosweni kaNkulunkulu ethi uma ngabe siza kuye ngeqiniso sixhomeke kuyena okholweni bese ke lento yokwazi bisiyatholakala. Kuphinde futhi okunye ukusithoba kube yinto okumele yenzeke inhliziyo eqondiswa uNkulunkulu bese ingelo kaNkulunkulu ke izisonde eduzane kwabantu abenze njalo umoya engcwele ubanikeza ke ingqondo nengcebo enkulu abantu abafuna iqiniso ngalendlela. Ellen G. White Christ Object Lessons page 59. uMateyu 5:5 ke usitshelile ukuthi ababosisiweyo ilabo abathobekile ngoba bazofumana umusa. And then bese ukuthi uFirst Peter 3:4 yena asitshele ukuthi kungcono kakhulu ukusithoba nokuba mhle ngaphakathi kunokuhloba ngobucwebe bangaphandle. Bese kuzothi u57 kwaIsaiah verse 15 asitshela inhliziyo echobokile umoya ochobokile uNkulunkulu uyawuthanda futhi uyawamukela. Ilonto ke sithola la ibalekile kakhulu. So masiqhubekela phambili siyafumana nje ukuthi uPaul ukhombisa ukuthi intobeko nobumnene yona into kaKristu lapha siba seKorinte sahluko 10 verse 1. Ukuthobeka ke noma ukuzehlisa meekness nokuthobeka humility kwizinto ke ezingasho ukuthi umuntu useyinto nje okwazi noma yini kuye kodwa futhi umuntu okwaziyo ukumela lokho akholwa yikho noma ethobekile. Iqobo lakhe uJesu
wakubonisa-ke lokhu ukuthi ngenxa engakufuni ukubhekana nabantu ngqo emsebenzini wakhe, kodwa mangabe ekhuluma ngesibindi ukufeza zonke izinto ayefuna ukuyikhuluma, esho John 4 verse 1 kuya ku-3. Ileyo nto-ke siyifumanayo la ngoJesu. And then mahlabela phambi Testament Elisha liyasifundisa kakhulu. Jesu wakwazi ubabe adlala indawo yoba uMoses wesibili, uMoses owakhuluma entabeni, uJesu wakhuluma entabeni uma eletha imithetho yakhe ezokuchaza ngemigomo yombuso kuMateyu 5 verse 1, la ehlenzeke khona isixuku ngokudla ngesimangaliso kuMateyu 14:13-21, kanye futhi naye uMoses lokho wakwenza ukuthathobeke njengoba esho uNumeri 12 verse 3, ithi wayethobeke nabo bonke abantu ebusweni bomhlaba. Kusho ukuthi isimo-ke uMose avela eyisona yilesi noKristu avela eyiso, ngakho-ke kuthiwa uMoses-ke wesibili ubani? uJesu. Kodwa-ke kugqamile-ke la kokuthi ngeqiniso-ke singafunda into ey'thile kubo oMoses laba, kodwa mase sifuna usindiso-ke munye-ke singaya kuyena uJesu Kristu kuphela. Nakuba engumprofethi u-Isaiah amsola uMoses, kodwa ngeke abe umsindisi wethu. Nayo into esiyitholayo ukusithoba-ke kaJesu Kristu kucacile kakhulu-ke, kodwa ukuthi kakudlula kakhulu futhi okukaMoses. Eqinisweni lonke kuyena phela ongumsindisi wangempela, onguNkulunkulu. Kwakwazile ukuba naye uMoses asindise abantu bakhe lapha 32 Exodus, kodwa ukufaka kwakhe kwangeke kusindise umuntu kufeze lutho ukufaka Mose njengoba nawo beyisoni. Nawo uqobo edinga umsindisi omthwala izono zakhe ubamhlawulele izono zakhe. Ngaloo ndlela leyo-ke sibona ukuthi kufunda-ke kuMoses lokhu ku-historian sakhe sempilo kuhle, kodwa ngeke akwazi usifundisa kahle konke ngoba naye bewumuntu onako ukona. Siqhubeka sibone ukuthi uMoses wesibili uyena-ke ophethe konke-ke. Ngakho-ke insindiso yethu ikuJesu Kristu kuphela, akekho omunye ongasisindisa kulesi sikhathi sokuphila. Ngakho-ke ukuza kuJesu Kristu kusho ukuthi siza ngenhliziyo ethobekile ngenxa yokuba sesithole ijoka lakhe, ngoba sesifikile futhi kuye uma sithathela-ke kuma-steps angasemuva. Athi-ke ijoka lami lilula, my yoke is easy. Kusho ukuthi iqhubeka-ke indaba yakhe eyichaza laphana ukuthi lakhe ijoka lilula. Kuyavela-ke la ukuthi sesiqaphelile ukuthi ijoka-ke bakithi la likhuluma-ke ngendaba yobuJuda, laba becabanga khona kwiTestament Elisha ukuthi kwakunomqondo ongemuhle ngomthetho, ingakho bebubuka sengathi uyijoka noma uyinto esindayo. Kodwa masiqhubekela kuMateyu 11 verse 30, iKing James yasitshela ukuthi uma sikhuluma ngokuthi ijoka lilula, sisho ukuthi lihle, liyathandeka, liyasebenziseka futhi liyancomeka ngendlela emangalisayo. Yiloo nto-ke siyibukayo lapho ukuthi kaNkulunkulu umthetho awuzile kithi njengebhedi yomthwalo, kodwa uze kithi ngendlela yokuba usiqondise ukuthi ngothando singamthanda lowo oshaye umthetho. Ngithi-ke mina ukumthanda uNkulunkulu ikona okusiqhuba ekugcina umthetho wakhe. Umthetho wakhe usinikeza injabulo, hhayi umthwalo masewugcina. Abazali bayathanda futhi ukukhumbula iy'ngane zabo uma iqala thatha i-step sokuqala empilweni, bese kuqhubeka indaba la ukuthi ingane yangokukhula-ke isukume, iyahamba iphinde isukume, igcina kodwa isigijima-ke. Okunye okubalulekile ngokuthi igcine ikhuluma kamazwi athi, mama, baba, sengiyakwazi ukuhamba, kodwa ikade zabalaza ngaphambili. Ukuhamba noJesu-ke nakho akulula, kodwa kuyinto enhle sonke isikhathi ukuba siyenze. Ngiyathanda-ke lawo magama, ukuhamba noJesu akulula, kodwa kuyinto enhle ukuba siyenze sonke isikhathi. Lawo magama abaluleke kakhulu kulesigaba lesi-ke. So nathi-ke siyaqhubeka endleleni siwe, kodwa siphinde sivuke futhi siyithathe siqhubeke nohambo lwethu eseceleni kwethu. Nanko amanye amazwi abalulekile. Uma siqhubeka endleleni asithi asiqhubeke bakithi, ukuthi bese siqhubekile asiyithathe sithi dithuthuli, siqhubeke nayo inkosi yethu, sihambe nayo. Leyo nto-ke esemqoka esiyifumana lapha-ke bazalwane. Umthwalo-ke yilento yokugcina ufuna ukusebenzisa ngomthetho, i-legalism, kodwa kuhamba ngokukholwa nguJesu, sigxile ekholweni. Ikhona-ke okwenza ukuthi nomthetho wakhe ungabi uyinto enzima, njengoba uPawulu ekhuluma exwayisa kuGalatia 5 verse 1. Uma siqhubekela lapha kugaba esilandelayo,
my burden is light, umthwalo wami ulula. La sithola khona-ke ukuthi uMateyu 11:30 usinikeza lesimo umqondo sokuthi-ke masithwalisane umthwalo. Indaba yokuthwala-ke ijoka elula iyona-ke uJesu asikhuthaza ukuthi siyenzeke. Ku-Exodus 18:13-22 sibona uMoses esizwa umkhwe wakhe uJethro ukuthi kungamiwa phambi kwakhe usuku lonke abantu bequla naye amacala amancane namakhulu, kodwa akakhetha amadoda ahlukana ngegaba ezithile ukuze abanikeze imisebenzi bese naye enza omunye umsebenzi. Singathi nje ku-delegation of duties, okuyinto uMoses ayingenayo, and udelegate ama-duty kuyini, kuyi-burden sharing, kuthwalisana umthwalo nokuthi uthwale wedwa. Siyabonga kakhulu-ke kumkhwe kaMoses, amlalela naye uMoses, emnike iyalo ezinhle, and ngempela kwakwazi ukuthi athwale umthwalo kalula, engasawuthwele yedwa kodwa enabanye abantu aba-able abamthwalisayo umsebenzi. Njengabaholi kufuneka siqaphele ukuthi nathi sinemlenze ekhathalayo, sinengalo ezikhathalayo namahlombe akhathalayo kokukhathalayo. Uma sithwele sodwa noma yini nje sosinda, kodwa masibambisane nabanye abaholi nabangaphansi ukuthi sibanikeze imithwalo ukuba basibambise, ngeke kube nzima lokho. Ivesi ethandwa umfana wami uNsindiso wayithanda esemncane namanje akayikhohlwa, Galatia 6:2, ukuthi-ke thwalisanani umthwalo omunye nomunye, ngalokho nifeza umyalo kaKristu. Umfana wami ekubamba le vesi up to now, uma kuthiwa nje sisho memory verse le ekhaya, this is his memory verse, and I'm so happy for him ukuthi wabamba lento esemntwaneni, usemdala manje kukhula ngokubamba. Ayisincede inkosi siwabamba amavesi bazalwane, sesinakho ukuba nithuntu ekubambeni amavesi. This is not good. Inkosi mayisinike umoya wayo nomsa wayo siwabamba amavesi. Okay, kuthiwa-ke lapha ngokushesha-ke ingqikithi esikhuluma ngaleso sikhathi iyasiza-ke kusinikeza umqondo. Laphana-ke eGalatia 6:1 uPawulu into ayikhuluma ukuthi sisizane uma umzalwane wethu noma udade wethu ewa noma elingeka, sikwazi ukumhlumelelisa lowo muntu loyo. Lokho-ke kuthwasana-ke umthwalo okufeza-ke umyalo wenkosi lona awushoyo naye kuMateyu 11:29 ukuthi yena uthobekile. Umthwalo-ke uthwasana umthwalo kusho-ke ukuthi sikwazi ukuba sibafune abantu, sibasize ngalomsa kaNkulunkulu, and then phinde kuchaze futhi ukubasiza abantu ngokuba sihlupheke nabo emzimeni. NgesiGriki-ke leli gama lomthwalo likhuluma ukuthi umthwalo osinda kakhulu njengetshe, and then-ke bese kuzothi ekugcineni kosuku lo mthwalo kodwa mawusuka sewuthwele wedwa, uyakwazi uthola abazokusiza kuba bakuthwalisa lo mthwalo. And le burden sharing le iyona nto emisiwe uNkulunkulu ezulwini elibusisileyo, edinga ukuthi bonke abantu abemnene bese bethwalisana-ke umthwalo ngokuzwelana. Uma kubuzwa ukuthi ubani umuntu okusize kulezi insuku, cha ngiyasizwa, kukhona abangisizayo. Mfundisi uNgwira, uZakhele, ngeke ngichaze ngani kodwa bangilekelela kakhulu uma ukuthi bayezwa bayoguma ukuthi ngabe ngichaza ukuthini. Into abayenza kimi bezimpilo ibe lula, ngiyabonga. Mhlawumbe nabanye-ke osikhumuzo ucele bangisizile ebunzimeni bengibhekene nabo, ngakho ngeke ngibaqede bonke, but I know ukuthi they have done something to make my life easy. Ngiyabonga kakhulu uThixo ababusise. Asivaleke isihlobo le ndaba yethu ngokubuka nje amazwi athi-ke lapha ekugcineni, uma ngabe umthwalo unzima, ukhononda ngobunzima nangey'lingo, uthi unamandla ukumelana ney'lingo, uhluleka nokunqoba, ungabekezeli, uphinda futhi ubone sengathi kuba umKristu kumthwalo osindayo njengokunyuka intaba, kusho ukuthi awuthwalanga-ke elikaKristu ijoka, kodwa uthwele ijoka lenye inkosi. Ingithusile-ke le bazalwane, ngoba we complain all the time. Kusho ukuthi-ke kukhona-ke lokhu ungathwala ijoka likaJesu okwenza sihlale ngokukhononda. Kodwa if you can bear the burden of Christ and the yoke of Christ, there's no more complaint and something like that. Kuthiwa asikho okuthiwa lapha-ke kufanele siqaphele sonke isikhathi-ke sibe ngabantu abaneqiniso, abantu abanothando lokusinikela, kodwa futhi ngaphezu kwakho konke lokho kumele kwenzeke kube ngokwemvelo kumphefumulo empilweni yethu ngenxa yamandla kaNkulunkulu nangokukholwa. Kuthiwa lapha-ke ayikho into esingayenza neyodwa nje ukuba sigcina umyalo ngokwethu ngaphandle kokuba sifeve uNkulunkulu.
iqhubeka ithi masimethembeke ithi asingazethembi thina nemisebenzi yethu emihle kuba kungasiholela ke uba sibe ngabantu abamukeleka phambi kaKristu. Siyafumana uKristu ukuthula kuye othandweni lwakhe nje kuphela. Uyasamukela ke uNkulunkulu uma siza kuye ngokumethemba ngokuphelele amalungelo lakhe nemfanele kaJesu Kristu sethemba yona. Olwakhe uthando ke luyavutha enhlizweni zethu futhi liyakwazi ukuba lube alibona umuzwa oxhumisayo kodwa ke lisinikeza ukuthula ngokuhlala sethembini. Yonke umthwalo ke iba lula nejoka lakhe uKristu liyathwaleka uma ngabe silithwele ngalendlela. Umthwalo ke esiwuthwele olula kusho ukuthi umthwalo ube lula nokuzinikela kube injabulo kuyidela kube injabulo. Indlela yethu bese noma ngabe inobumnyama ngaphambili ivele ikhanye uma kuqhamukela ngalokulunga elikhanyisayo. Lokhu ke kokuhamba ekukhanyeni kaKristu futhi ke nomthwalo wakhe olula. Incwadi ka-Ellen G. White, Faith and Works, page 38 and 39. Sengiqoqa-ke nje bantwana bakaNkulunkulu ukuthi lezi ke okokuqala ukuthi nje wozani kimi, okwesibili nika ukuphumula, okwesithathu ngithabathe ijoka lami phezu kwenu, okwesine kumnene ngenhliziyo, okwesihlanu ijoka lami lilula, okugcina umthwalo wami ulula. Uma senze lezi zinto zonke sesiyofumana ukuphumula kuKristu. Inkosi kubuseke sihlobo. Uma sivalele inkonzo asiyigoqe ngomthandazo. Baba, sibuse futhi esiqeda le nkonzo yethu ekhuluma ngejoka lakho esicela ukulithwala, kungabe ijoka lesitha elisindayo. NgoJesu siyathandaza kuzobe phakade. Amen.